Shalom. Selamat hari Minggu mau bata ganupan. Bapa inang nama poso. Nadong gerejaon senai darong rumah. Age haganupan huria na ergani tuhatta. Na mendihuti acara ibadah ibagas sadarion. Umbani KPS Padang Bulan Medan. Ibadah ibagas minggon. Aima tanggal 2 Agustus 2020. Dop Trinitatis. Pasada hita uhurta pokon pikirata, ase rohma hita manombah hulube-lube ni Tuhan. Masuk kita saat teduh. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas gora ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apatundoy na pasing, sito palangit, pakon tanahon. Amen. Pitori hamma au ale nebata, pator sahamma parkaraku marimbang bangsa no sodaulat, palua hamma au, umbani halak panipu, pakon pargedu. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Hamba panami paridop niuhur, makatahon terima kasih doha nami hubamu. Halani nadop iberehon ham anakmu sisada-sadain uhamatian. Ase maruli sisadukah ni sagala napor saya bamu. Ukap hamma uhur nami, marhite parohmu hutungah-tungah nami sadarion. Ase ibagas unduk niuhur hanami manjalop, pamitorionmu ben nami. Sorapi hamma hanami, marhite tonduimu. Ase ibagas hapas singon hanami marsomba hubamu. Amen. Hundul ma kuria. Mandoding hita, pada doding nomor 147, ayat sada, tolu pakon pitu, hamnai bata bagal tumang. Hidup muhurmuin saya sasap hama dosaku belum menguma tonduhin bayi rotap nih hosaku beri ke kita ayat naba bidua.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopoton hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop niuhur hubani jolma pardosa. Doma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma. Ancaha manaron hahirion pakon haduyukon. Pala matai tersilang laho makop-kop hanami. Ancaha mulak mengguluh. Naik hunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gatilang ihapkon hanami bagalmu pakop-kopon muin ban nami. Janah gati seng ihargahon hanami in bani goluh nami. Haganupan in ma pakorhon ni gijang ni uhur. Hapung janah hurang ni pangorosyon nami. Onpe naroh mahanami hubamu masopoton dosa nami. Say palumbang hama uhurmu sasap hama dosa nami. Paragogohi hama hanami laho manangihon hatamu, aselambin ididah, iahapkon, janah iarusi hanami do, nadop ihopkop hamdo hanami. Ajari hamma hanami, ase iboto hanami martarima kasih, marhitehon niuhur, hata apa pambahenan nami. Jaloham tonggo elek-elek namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, si paluah hanami. Amen. Tangar hita mahata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi anggona marparlaho hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin, saor do hita sama hita. Anjaha ipaborsih daroh ni Yesus, anak indo hita kumbani sagala dosa. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Hundul ma kuria. Pandoding kita bari doding nomor 327 ayat sada pakon opat. Parpongosendean bani Tuhanin. Soman anggo sihol o sonang, ingat mapadan di Tuhan ing tong-tong. Ay ma jolomanmu, denger urmin das bay paroni Tuhanin. Doding ko kita ayat 4 ko. Soman anggo sihol o sonang, ingat mapadan di Tuhan ing tong-tong. Ay ma jolomanmu denger mahita jongjong, saksihon hita ma haporsayotain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sap tanohon. Aho porsaya bani nebata bapa, para gugu na sotarimbang, na manok palangit pakon tanohon. Aho porsaya bani Jesus Kristus,
anak ninde batana sasadain, Indo Tuhata, na tinubukon ni si Maria sanggalape haliaban, marite iton di napasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunaguri turuh, mulak manggulu bani namate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjahun dulu siamun nebata bapa, pargogo na sotarimbangin, unjay maya mulak mangira, lao mangumi halak na manggulu, pako nadok mate. Au por saya bani tundi na pasing, bani kuria para sana mapasingin, para seorang ni segala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhan ni akula, pakon bani haguluhan na saduka ni dukani. Amin. Hundul ma kuria. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku,
Shalom ma hubata haganupan. Selamat hari Minggu. Mala suhurta ibere Tuhan ope panorang hubata mandihuti kebaktian khususna Bani Nasyam naon ope ongga mandihuti kebaktian live streaming hun GKP Padang Bulan. Selamat mengikuti kebaktian Mahu Bani Nasyam, Tuhan memberkati. Bapa Inang Sonai Homana Poso, puji-pujian pakon terima kasih aton hita hubani Tuhan, terlebih hubani hasomanta nebere Tuhan ope pertambahan umur bani saminggon mulai tanggal 27 Juli das hubani 2 Agustus 2020. Bani 27 Juli ama Bohemi Sipayung, Inang Imelda Wiguna Siburian, Alexander Raymond Saragi, Damar Jordan Wijaya Saragi, Pakon Emia Yovela Abriana Tarigan. Tanggal 20 Juli, Bapak Fiardi Daniel Ostomo Damanik, Inang Feni Hartati Saragi, Pakon Julita Minaria Sinaga. Tanggal 20 Juli, Inang Istriana Tarigan, Pakon Bapa Doris Sansius Pasaribu. Tanggal 30 Juli, Inang Karisma Lamhotma Purba, Pakon Bapa Salomo Hans Fernando Panggabean. Tanggal 31 Juli, Gracelyn Abigail Purba. Tanggal 1 Agustus, Inang Gusri Girsang, Pakon Maria Agustina Boru Purba. Ya Tuhan nami Bani Nasyam panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Inang, Sonai Homana Poso, Bani Jumaton tetap do ya dongkon hita, ibadah pertonggoan, live streaming hun GKP Padang Bulan, parambilan aima Inang penginjil Narsinta Borumanik, si partugas aima Hasomanta hun sektor onom. Arapur nami ase riakma hitaman dihuti kebaktianon ipukah pukul 10 sia 30 wib. Pembinaan warga jemaat Bani Kamis 6 Agustus 2020 Yerong hon hitado pembinaan warga jemaat dengan topik ibadah dan tata ibadah ipukah mulai pukul 10.30 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Neboban hon Bapak Pandita Ito Belihar Purba. Aseriak mahitaman dihuti pembinaan on. Namang ihut Bani Minggu si Agustus 2020 Yerong kon hitado pengapohon hubani keluarga Edward Simarmata, keluarga tinadingni Bapak Situa Jarasmen Purba, pakon keluarga tinadingni Bapak Ferdinand Girsang. Namang ihut penerimaan mahasiswa baru STT Abdi Sabda gelombang patuluhon Ibu Kadope jadi hubani nyombahta atape keluargata nasihol mandihuti perkuliahan ase daftar ma hu STT Abdi Sabda gelombang patuluhon ipukah 10 Juli dasubani 4 Agustus 2020. Untuk informasi na lebih lengkap, boi tonggor hita bani media sosial GKPS Padang Bulan. Awas COVID-19 sia, pandemi COVID-19 sia i Sumatera Utara pakon Kota Medan, ibagas saminggon tetap doi laporhon hanami, janah bagni saminggu terakhiron, martambah do 610 sada halak, atape 87 per hari, untuk Sumatera Utara, 320 sia halak atau 46 halak per hari untuk Kota Medan. Jadi tetap do yojur hanami hubata ase
mendihuti protokol kesehatan na mai tetapkan pemerintah, baik mai menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakon nggo perlu tumanghu darat, ase tetap mahita waspada bani sekelilingta. Untuk ting-ting parduitan boi tonggor hita bani grup sektor ta masing-masing atau padong koreksi langsung mai patugah bani bendahara kuria. Naima ting-ting ta bagas minggon, shalom, Tuhan memberkati, martonggo mahita. Ipuji ipasangap hanami guranmu ale Tuhan, halani mangahap dope hanami, halani holongmu huben nami, ibireham dope kesehatan huben nami, terlebih huben nami naman dihuti, kebaktian live streaming bani sadaruni ale Tuhan. Ibu Tuhan nami lang halani gogoh, tapi kenupanin Tuhan halani selaik-laik mudo huben nami. Bapa nami nai surga, malas homa uhur nami hubamu Tuhan, halani ibireham ope pertambahan umur hubani hasoman nami ibaga semingguan. Baik mai nai sebut hanami bani ting-ting, atap lang pe Tuhan, sehama tong-tong, na masu hasoman nami na marulang tahun ibaga semingguan, hama memberi kesehatan, memberkati usaha pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan sedia Tuhan. Asih ganupanin Tuhan, bui pasangapkon guranmu Tuhan. Bapa nami nai surga, bani panorangon pe Tuhan, itunggon hanami do piga-piga program kegiatan kuriamu GKPS Padang Bulan untuk ke depan, baik mai pembinaan, pengapohon, pertonggoan, pakunalegan ali Tuhan, aseto tak maham, makorja, itongah-tongah hanami haganupan, terlebih hubani hasoman nami nomor tugas, bani kegiatan-kegiatan on Tuhan. Bapa, martonggo do humani hanami, ubani hasoman nami nai bagas pernaburitan, sonai pe bagas pemulihan. Ubani Bapak Jack Sinar Damanik, pakon Bapak RH Tarihoran, ibagas satuan sedia Tuhan, hama mempergogohi, hasipe secara fisik lemah Tuhan, harapan nami pertundiun sedia tetap teguh, tetap merpangarapan hubamu Tuhan. Ibagas pemulihan sedia hama tongtong memasuk-masuk obat. Ase tongtong Tuhan marhite obat nai pangan sediai boy memulihkan kondisi kesehatan sedia Tuhan. Bapa nami nai surga, martonggo doha nami huma bamu Tuhan, bani kondisi bangsa negara nami on Tuhan. Ibagas menghadapi kondisi pandemi COVID-19, hamdo pengajaman nami Tuhan. Halania Tuhan, hama memberi gogoh bani pemerintah nami, tim medis, aparat keamanan, pakun nalegan Tuhan, na ambil bagian di dalam mengantisipasi COVID-19, secara khusus kemani hubani haganupan masyarakat Indonesia Tuhan. Aseboy bersama-sama memerangi pandemi on Tuhan. Harapan nami Tuhan, boy salosi podas, sehingga hanami boy meraktivitas songon nasomal Tuhan. Bapa nami nai surga, tokinai sihol mabogion nami hatamu Tuhan, marhite juak-juakmu Bapak Pendeta Pendi Jasman Sinaga. Ale Tuhan hama mengurapi Bapaon, ase tongtong Tuhan, ahanai padas Bapak Pendeta nami, andohar boy marbagal ibagas suhur nami, jana boy dalan kon hanami bagas guluh nami hari-hari Tuhan. Mangahap doha nami Tuhan, julma nagalek doha nami, bahak dosa palanggaran nami, hubamu mayondos kon hanami Tuhan, ase hamma, tong-tong namboy ma sopot konin Tuhan,
Kasihanami pe boy tong-tong mengandalkan kam ibagas melawan dosa na hidup pakon hanami Tuhan. On matonggo nami na yundoskon hanami bagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan sibaguluh nami. Amin. Si holma tangarota ambilan na pasing tongah-tongah ta, na ipadas ni juak-juak ni Bapak Pendeta Pendi Jasman Sinaga. Marito nyani alo-alo hita ambilan di tongah-tongah ta, marito doding nomor 467 ayat sada 2 das benitolu ise do boy. Biaran tong-tong hubamu, makasih holhon na sitonganmu, na makargahon pamilihonmu, Indo na boydas bay dolokmu, doding ko kita ayat na patuluhon. Parsaoran hinaholongan di Tuhan ta, martonggo mahita baninalako mamparimbagas kon katani. Ale Jehovah, Tuhan jana na ibata nami, Bapay bagas Jesus Kristus, harokan ni hata hagulukan. Ididah kam dole Tuhan. Huntonga-tongan ni parsombakon nami hubamuba ni panorangon, sihol maka nami mamparimbagas kon katamu, secara khusus marhite parambilanon na iperkenan kon ham masa bani guluk nami sonari. Porsaya duha nami, bani ganup kali ka nami mamparimbagas kon katamu sonay bani guluk ari-ari, damay mo na mga tasiganup hauhuron, Indo man ramot kon uhur pa kon pikiran nami, ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Parasoran na porsaya kuriya hinaholongan ni Tuhan ta, kata ni naibata onjolan ni ambilan bata sa daryon, tersurat bani 2 Musa 20 ayat sada rosi ayat siyak. Bani Bibel bagas basa Simalungun, ibain hita do judul ni titah pasal parsaoran hubani kasoman jolma. Sonon ma titah pasal lain. Seng bulih pararatonmu barita ladung, anja seng bulih urupanmu parsalah
gabe saksi hagidukon. Seng buli irik konon mutahini halak simbuey lako manjakati. Anjaka seng buli manaksiho banisada paringoran. Taruyun bani halak simbuey lako papeol kon uhum. Na miskin pe seng buli apitanmu bani paringoran ni. Anggo jupaholom buni musuhmu, atap halode ni kakau, maningon mulak toguonmu ay hubani. Anggo ida ko halode ni halak na makagigihon ko tibal halani si bobanon ni, seng bulih paturutonmu tibal, maningon pajongjongonmu doin rap pakon si bobanon ni. Seng buli papeolonmu uhum bani halak na miskin itongak-tongakmu ibagas parkarani. Pakolang dirimu hun hataladung. Anjaka ulang bunuh halak na bujur pakon halak parpitor. Ay seng raaw mamitori halak parjakat. Seng buli jaloon musisip, ay papitong na marpangidaw do sisip, anjaka papeol parkara ni halak parpitor. Seng buli hilangonmu halak dagang, ay ibotohani mado uhur ni halak dagang, ay halak dagang do kani mahinan itanoh masir. Ay madasni. Parsoran kuria hinaholongan di Tuhan ta, ambilanon parlobe ay mapasal hahonaan. Atap penerapan lebih lanjut, humbani titah na intini makaholongi hasoman. Doskon diri sendiri. Anjaka secara khusus iperdalam ijon pasal penerapan atap hahonaan lebih lanjut pasal titah pasiyahkon na magkatakon ulang hora manaksihon ladung dopak kasoman. Anggo terjemahan mula-mula on kata ladung ipake kata nasotongon. Ulang hora manaksihon hata nasotongon marimbang hasoman jolma. Jana totu di botoh kita ibagas bahasa Indonesia ihatakon do jangan mengucapkan saksi dusta terhadap atau tentang sesamamu. Sadalan hujaima mambayan ase bani penerapan ni titahon bani ayat sada ihatakon ulang pararat kata ladung. Jangan menyebarkan berita dusta. Jangan. Berita bohong. Jangan. Jana bani ayat pitu paralel ni iulak konuse paholang dirimu humbani kata ladung. Paholang dirimu humbani kata ladung. Bani bahasa Indonesia katakan, jauhkanlah dirimu dari perkara-perkara dusta. Jadi nasyama soman hinaholongan ni Tuhan ta, tardilo do halak na porsaya, tardilo do hita haganupan ase manaksihon, makatahon, napitor, nasitong, natongon mangihutkon ukuran harosuh ninaibata. Onma inti ni ambilan dilo-dilo hubata sadarion. Bahwa tardilo lohita ase manaksihon makatahon pitah kapitoran kasitongan pakon akanatongon mangihutkon kata pakon harosuh ninaibata.
Aido ase ikatakon bani ayat pituay huma. Ase ulang ibunuh kita halak nabujur, halak perpitor. On pertama-tama lang bertujuan membunuh secara fisik pagmagokon kosakan nilang, tetapi ase habujuron hapitoron ni kasomanay, ulang ibunuh kita, ulang iparoti kita, ulang ipasok kita, ulang isanggak kita. Alani marhite na mandalankon pandiloon, marhite na pita makatakon manaksikon na pitor na sitong na tongon-tongon mangihutkon harosunin na ibata. Onma na secara populer bata i Indonesia makatakon penegakan hukum dan keadilan. Jadi lang papeolkon hukum pakon keadilan. Tardilo dohita sebagai halak nadop ipitori na ibata. Nadop ibere na ibata bata kasih tongan ase pajongjongkon menegakkan, memperjuangkan hukum dan kebenaran. Ondosma dilo-dilo sonay humaagi tanggung jawab ay hubata bani panorangon. Siya masoman, hinakulongan nito kanta. Memang bagai hal na menggoda hita, na mempengaruhi hita jolma, gabera ikatakon hita hata ladung. Ra berbohong, ra berdusta, gabe terjadi ketidakadilan bani hasoman, na pasal si hita berbohong, na pasal si hita berdusta. Ra. Menarik tumang ni sama soman, anggoy parimbagas kon hita, hikamukakon paling sedikit tolukal na secara fakta bani pergulukon nari-ari na hinatakon hal-hal na menggodaon. Na pertama, bahkan secara langsung, secara gamblang ikatakon, ay kuasa hagogohon pengaruh ni hata ni Simbuey. Hata ni Simbuey. Atap dengan populer di bagas bahasa Indonesia katon kita suara mayoritas. Memang hata ni Simbuey atap suara mayoritas. Kuat tumang pengaruh ni ay kekuatan perkataan orang kebanyakan. Halani nama buwe do mamakatahon sonon, kita pe makatahon sonay. Halani sonay, kita pe homa makatahon sonay. Pokok ni sonakan ini suara kebanyakan, mayoritas. Kita makatahon sonay, kita menganut memiliki pendapat na sonay. Memang, bani konteks pemilihan igadup tingkat daerah, sonay ko maage i gereja, suara Sibuenan, peraih suara terbanyak namonang. Memang aido. Tapi bani na makatahon hapitoran hasitongan na tongon-tongon sadalan hubani karoso ni na ibataon sa dasi paingat ase ulang hita bergantung hubani suara ni nama buey, suara mayoritas, kekuatan perkataan orang banyak. Ay masih ihatahon huma secara gamblang bani ayat 2 ay kan ulang irikon tahini Simbuey. Ulang taruyun bani halak Simbuey manjahati papeol kon uhum. Ulang. Ay pertama, ase tambahi hita pendalaman mengenai poin na pertamaon. So nakatongon bani pengalaman hidup ta, kekuatan pengaruh ni suara terbanyak na membain hita tergoda menganut anjaka meneruskan
aka nas ikatakon oleh suara terbanyak AGP lang sitong lang pitor lang tongon. Dupain apa dua kon. Status sosial ni kasoman. Antara lain misalnya maaf lang lako merendak kon kasomanon. Na isobut secara gamblang banyan bilanon. Halak na miskin. Na menurut ukuran manusiawi, ukuran na populer, igolongkon kita hubani status sosial na rendah na itoru. Jadi status sosial ay peradu mempengaruhi kita. Misalnya, AGP salak sada-sada halak na miskin. Tapi kalau nikolong uhur tahubani, AGP penerapan nikolongon salah, gaberado homa iya piti hita, rado ibela hita, rado hita memihak bani. Tapi sebaliknya, AGP halak na miskinon misalnya si tong, pitor benar akan na hinatakon pakon na hinorjakon ni. Tapi hal ini lang dong naboy iarap kon hita, dapat kita apelang humbani, ra lang ia piti hita, lang ibela hita kebenaran ni, lang rahita berpihak kapitsi. Gabe akan menjadi hak ni, lang jupaksi, lang dapotsi, lang das kubani. Aima ase ititakon kumabani ayat tolu. Nini ijay seng bulih apitanmu na miskin bani paringoran ni. Jadi lang bulih apito niya ang gumaringor iya ibagas posisi na marsalah. Jangan memihak nini bani bahasa Indonesia. Tapi sebaliknya humabani ayat onomay katakon, seng bulih papeolon mu uhum bani kalak na miskin, bani perkarani, si tong do iya bani perkaraay, tapi ipapeol hita uhum gabe iperkosa hita, hakni lang dapot si hakni. Onma pengaruh atau pegodaan na paduakon na secara gamblang, ipadas merhitem bilanon. Napatuluhon na siya masoman ay godaan ni sisip, suap, menjadi sada humbani bagai perkara na songon binotohta gati terboge gati terjadi age i negarata Indonesia. Aido ase tegas ihatakon, seng buli jaloon musisip. Halani hatakon niya isisipay, mambain pitung halak na marpangidak. Artini, pitung halak na mambotok, aka keadilan, sonaka akibat ni anggo iterapkon ketidakadilan ay. Jadi, pitung panonggor ni dopak kebenaran, gabe peol hukum atau peuhum sisi papitong namar pangida atau papeol uhum. Bani bahasa Indonesia ia tahun dijai membuat buta mata orang melihat dan memutarbalikkan kebenaran. Dumujay mamambay na senasya masoman bani minggu sadarion yang kathita do na menjadi topik. Manlawan sisip atau manlawan suap na berkaitan dekat hampir lang terpisahkan memang pakon korupsi. Onma berbagai pengaruh atau pegodaan na iperhadapkan memang hubata bani golu ari-ari dalam hal memperjuangkan kehidupan untuk menegakkan hukum dan keadilan bani perguluhon ari-ari. Salinari, selamat berjuang, menaklukkan melawan
godaan, cobaan, ase kita menerima suap, ase ulang ilakukan korupsi. Dilo-dilo hubata kalak na porsaya, salinari ayma, ase pita makatahon, manaksihon na pitor na sitong na tongon-tongon, sadalan hubani hata pakon haroso ni naibata. Tapi memang lang pitah menyangkutai dari segi positif ni pe dong do ikamukakon markite titakon ay makakonaan at pe penerapan pasal makaholing nga soman na mamusuhi hita. Makaholongi kasoman na mambahin na somadear. Parlobe kasoman na mambahin na somadiaray, igambar ko ni John, ay mahalak na ya terganggu arta kabayakon ni. Domujay do ba ni ayat 4 pakon ayat 5 ititahkon. Ase, halak na mamusuhi diri pe, maningon do urupanta, maningon do itolong kita, porini bani sadapan orang, dong bagian humbani arta kekayaan ni, madabuh berupa pinakan gabe mago, harta benda ni. Jadi tardilo do hita na sama soman ase, dihut mangurupi, dihut manolong keselamatan ni harta benda ni, kasoman na mamusuhi kita, kasoman na mambahin na somadiar hubata. Ternyata lang pitak sebatas manonggohon. Memang domadiar tumang contoh na binere ni Tuhan Yesus. Sada humbani tonggoni hun parsilang pasal halak na mambain iya marsitaronon mamparsilangkon rosimate nini bapa sasap hama dosa ni sidea ay seng iboto sidea akan na binahin ni sidea ay matonggo ni Tuhan Yesus pasal halak na mamusuhisi tonggo ni hubani na ibata ase isasap na ibata dosa kajakaton ni sidea. Tapi marhiti ang bilanon siya masoman si bahenonta lang sebatas manonggohon halak na jakat na mamusuhi kita. Tapi secara aktual bani panorang-panorang tertentu ia menghadapi ancaman. Harta benda ni menghadapi ancaman, manihun dihut kita mengambil bagian bani usaha-usaha menyelamatkan baik khosani, baik guluhni, baik dirini, sonai kuma age hartani. Kita selamatkan harta benda. Orang-orang yang jahat yang melakukan permusuhan terhadap kita. Dupain apa dua aku nikahtakon pasal halak dagang orang asing. Bani ayat siyakai. Ulang hilangon halak dagang. Bani konteks panorangia halak dagang ay mapendatang. Jadi lang itandai parhutaay, lang adong hubungan sosial akapelang. Si dia ay ma orang asing. Jadi daoh do bani pergaulan sekari-hari. Lang naboto apakah ia halak na bujur atau halak na jahat. Lang natandai aha rencana atau pesura-surani mambain roh ia huhuta diri, hukota diri sebagai orang dagang atau pendatang. Lang naboto, lang natandai. Siya masoman na mardomu hujon memang maningunia kuihita bani pergumulan tapasal na makahulungnya soman. Hita kalak Indonesia makatahon tak kenal maka tak sayang. Bukankah di balik pengakuan dan perkataan ini sayang dilatar belakangi oleh pengenalan saja. Anggu bujur ia diar nabain, tapi ang gujukat ia nabain homan nama sambor. Ay mafalsapa. Tapi yang bila non makatahon, itandai hita atap langit itandai hita sada-sada kalak.
Ibotoh kita latar belakang ni kehidupan ni maksud tujuan ni sada-sada kalak atap lang. Tapi patut doha holonganta bahenonta tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan nama dear na mambaken iya sonaka kita boy manggolu dengan baik iya pe gabe boy manggolu dengan baik. Jadi lang i odoh-odoh kita orang asing, lang i tidak pedulihon kita, lang i abaihon kita, ganupan kita jolma. Siapa somanon kesimpulan ini? Ganupan kita jolma. Ay manatinopan ni naibata. Nabani mukani itopay bagas na madiar. Tongon dop ni madabuh ku bagas dosa pakon hajakaton gabi bahat na maseda. Tapi naibata totap sihol paulakon so nakaasi ganup jolma natino paon dear mulak songon semula. Halaniay atap sonaka pe status sosial ni sadakalak. Atap sonaka pe keterbatasan pengenalan ta pasal sadakalak. Tapi atap sonaka pe pandangan sikap ni dunia dopak sadakalak. Naso tinandata atap pe pasal kalak nama musuh kita. Totap makita makaholongi si dea kaganupan. Tidak pandang bulu. Makaholongi kasoman, mengasihi sesama, tidak pandang bulu. Latar belakang ni, kehidupan ni saudari, maksud pakon tujuan ni. Anggo inyatakon kita na pitor, na sitong, na tongon-tongon sa dalan hubad ni karoso ni naibata. Naibata mengharapkan, akan na binahentaay, pandangan taay, pambahenan tanan nyata hubad ni kasoman, ipakai naibata gabe saluran kesadaran hubani kasoman. Panandayon ni naibata pasal jolma do majelas, halaniay panandayon ta pasal naibata ase terus semakin marbagal, semakin bertumbuh ke depan. Tuhan makasomani jana mampargogohi kita gabe sihorjakon kataon. Amen martonggo mahita. Tuhan naibata Bapa nami, ibagas Yesus Kristus harokan ni hata hagulukan. Ondos maben nami katamu ale Tuhan. Ase itindak lanjuti hanami, semakin iperdalam hanami, semakin ikembangkon hanami, arti pakon makna ni makakolongi kasoman. Naganup do kape kasoman jolma, maningon kaholongan nami. Lang adong nakumbani latar belakang kehidupan ni kasoman. Menjadi latar belakang panandayon pakon sikap nami memilih orang-orang tertentu untuk dikasihani. Persaya doa nami. Kuasa kagogokan ni tonduymu nadop ondos ben nami, marhorja bani goluh nami ari-ari, hanami gabe si horjakon katain. Jana porsaya doko maka nami, marhite na ikaholongi kasoman nami, pita ibagas kapitoran kasitongan, pita pasal na tongon-tongon isaksikon ikataon kanami kubani sidea, pasal sidea. Pasti golu nami lambin tarpasu-pasu terus, sukup na perlu bani golu ari-ari, bahkan marlobi-lobi bani bagai horja nama diar horja kebajikan. Ondos pamu golu nami ale Tuhan, ipangajamkon hanami kuasa hagogokonmu, ay golu nami sepenuhni, pita bergantung pita kubani pasu-pasu mutumangdo. Ibagas Yesus Kristus. Amin. Paimayondos kon hita galanganta, jaloon ta makata ni naibatan na gabi onjolan batal ako manggalang.
Ay mana tersurat bani Pesalmen 50 ayat 14. Nini Tuhan ta. Galangkon mabagal niuhur bani naibata. Anjaha galari mabaga-bagakmu bani si timbulanin. Sonari patupuhita magalanganta. Doding konhita goran Yesus say marsora. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondos kon galangan ta kubani na ibata. Hamtuhan na ibata, pardiar layak janak na unjak ben nami. Terima kasih makatakonon nami kubamu, halani tongtong do ipasupasuham goluk nami. Domma ikasumanikam kanami, jana ipasupasuham korja nami das hubani sadarion. Sonari, ibagas malas niuhur. Rodo kanami mangondos kon buani korja na do pinasupasumuin. Gabi galangan katarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpay sa jaloham magalangan namion. Baken kasangapon ni goranmu, pakon pabolak kon karajaonmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, jaloham galangan pakon tonggo namion. Amin ganup bineremuin tondui pakon laku-laku.
hamba pa namin ay nagoriatas, say napapasing magoran mo. Say roh makaradyaon mo, say saut makaroso ni hurmuy nagoritong akon, songon na'y nagoriatas. Berhamma ben nami sa daryon kagulukan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni kasoman na mardosa dopak kanami. Ulang kanami bobay kam kuparladyoan, palua hamma kanami humbani pangago. Laho manasyam, jana ulang masurut ringgas ni uhur nasyam. Hisak may bagas tondoy, sirsirma mambalosi tukanin. Jalo nasyam mapasupasu humbani tukan na ibata bapata. Ipasupasu anjaka iparorot tukan na ibata makam. Isondang kon tukan na ibata mabogini hubamu, anjaka maidop mauhur ni mangidakam. Idop pakon tukan na ibata mabogini hubamu, jana ipasorap madameni bani tondoy mo. Amen. Oras janah dami maubat haganupan.